Vi svaki puta kada dođete u Bujicu donesete dokumente koji doslovce zapanje javnost. Danas ste nam donijeli također nekoliko dokumenata, pa ću vas ja redom pitati, ako možemo, evo, naš Domagoj će sada sa mobitela na koji tipka prijeći na dokumente i zoomirati, malo se šalim, nije baš tema za šalit se. Donijeli ste dokument Komunističke partije Jugoslavije koja kritizira pojedine partizane zato što ubijaju ljude i bacaju ih u Savu. O čemu se tu radi? Pa evo, vi znate da taj mit u Jasenovcu i najviše govore o tome da su se tamo ubijali ljudi i bacali u Savu, zato ih ne možemo naći i zato se toliko žrtava ni nema u Jasenovcu i slično. Evo, kod mene jedan dokumenat iz ćelije Komunističke partije iz Bosanskog Broda, koji je, evo, izvještaj okružnom komitetu Banja Luka. Evo, vidite, ovako izgleda. Dobro. I što piše u dokumentu? To je od 19.6.1945. godine. Znači, direktor i sekretar ćelije, gospodin Čičak. Drug Čičak. Drug Čičak. Dobro. Sekretar piše Čičak. Govori o tome da je veoma nepovoljno za njihov rad zato što se u područje Ukrine u Savu je nađeno 120 leševa iznakaženih sjekirima koji narod prepoznaje i pokopava je u svojim seljima. Dalje navodi da su svi ti ljudi likvidirani od strane sudova narodne časti, znači sudove narodne časti, likvidirani sa sjekirama i ljudi su veoma kritičko se odnose do same vlasti i oni teško rade svoj posao, znači stvaranje komunističke države. Znači ta narodna čast, to je zapravo odnosi se... Sud narodne časti, da. To je sud... To su prvi sudovi koji su stvarani 1945. godine kad su ljudi osuđivani na smrt. Po ovom dokumentu osuđivan je način da su iznakaženi sjekarima i bacani u Savu. I to su im Titovi partizani radili? To su partizani, ovdje se govori o 120 leševa. Ali čekajte malo, sad mi nije jasno. Onda su ti leševi... Da, komunistička historiografija kaže da su u Savu ustaše bacali nedužne ljude i tako dalje, a ovdje imate dokument koji tvrdi suprotno, da su to radili komunisti. Za komunistička historiografija nije nikad pokazala dokument koji to govori, da bi to potkrepili dokazima, a ja ga ovako pokazujem. A čiji je to dokument? Je li to dokument iz radionice NDH ili je to... Čiji je to dokument? Gdje ste ga našli? To je u arhivu u Banja Luci, a arhivi u radu Komunističke partije Jugoslavije na području Banja Luke. Znači, to je njihov dokument koji govori protiv njih. Zanimljivo. Tako to piše, da. Eto, sada nek nas demantiraju, mislim, ne mene, vas. Ja dovodim ljude koji govore zanimljive stvari.